کنگره پارتی دموکرات کردستان به تایبەتی پارتی گرنگیەکە تایبەت دەدا بە هەموو بەشێندنیان کوردستانی ئەمەژی نەها بزانن ڕۆژاوای کوردستانی بە تایبەتی ئەنە کەسە سەبارەت بە ڕۆژاوای کوردستانی چه چاوەڕێنێکی ji piştî vê kongrê ji partiyê dibe Birêz İbrahim biro endamê polîtbîroya Partiya Yekîtiya Kurdistanê li Sûrî û hewsa endamê peywendiyên derve yê ene kesê li Silêmaniyê gelme belkek İbrahim dema baş niha li Hewlêrê gelme dibî bi bore Partî Kongreya xwe çardê dar dixe hûn çi çavreyekî we çavretiyekî we ji partiyê heye hem weke ene kese hem jî weke Rojavayê Kurdistanê di qonaxa dahatî de دم باش ام کنگره چارتیا پارتی پیروز دکن لملت کرد تودی براستی یعنی کنگره پارتی گلکی گرنگه پارتی دموکراتی کردستان جبر جدمکی دور و جسال هفته و یعنی دما برزانیه نمر کنگره نتوی یا کردن سوری دی یکمین پرچبون د پارتیا یکمین گل کردستان سوری د چیبو هنگی کنگرک تایبت چکر جبو آلیه کردی بده سر هف اف 5 سال د سر وی کاری را در باس بو اف جی تی خویا کرن گ آلی کاریا پارتی دموکراتی کردستان به بشیدنی کردستان را دیروک کوی دریش هیه هر وها جی دوی دمان سالین داویده yani لسر آستا سیاسی آلیکاری گلکی مزن جناب سروک برزانی دناو آلین کردی ده جسال 2011 12 حتی 14 سیر کفتن لدار خستن جالی کیدن yani اوجی تشتکی گلکی گرنگه تاوی دولت بون لحریم کردستانی وک دولت تنیه لی هرمکی گلکی بقوت آلیه سیاسی ناف دولتی و هرمیجی یعنی ام وک بشک ج کردستانی و دروشک گلکی زحمت را در باس بون دا آلیه سیاسی ده در فتک می گلکی باش چه بو هرم کردستانی در یه خول پیشیا مفکر دا آلیه سیاسی ده مکاری بو یکسر بنونرین ولاتن پیوندیدار در روشا سوری ده یعنی چه امریکا به چه ولاتین اروپی به چه روسیا به یعنی ام نکاری بون بچوانا یعنی دمشقی وی کاری بکن یان دوابو ام درکوین ترکیا یعنی ریا اروپا جی نولو حسانی بو تاثیر لسوری بکه یعنی وک سینور ما بهرما کردستان رای ترکیه رایه اما وک انا کسی ما yani وک کاری قوی سیاسی ج هولری ب آلیکاریا سروک برزانی او کار کر ایجاج آلیه انسانی ویج آلیه مرواتی و بگمان ام دزانن ج سال 2012 دریه سیمال کا ندری کی فرمی بو جناب سروک دکاری بو وان ولاتنگ پیوندیا وان بوی ویراو شرحیه قانع بکه و بهله او دری وکیلی به گلک آلیکاریان انسانی مروواتی چه تشتکی دنی دکاره بوه بکه کو حتی ها نکریه یا هنچاوری نکو بکه بوه براستی يعني ام دبینن انه يعني بارتي وجناب سروك يان سروك هرمي يان سروك وزير هرمي يعني دكارن دا آلين اف دولتي دي وك چاوا ايرو حما آلين سوري يعني بقرج رجيما سوري يعني ايران وروسيا آلي كارم بير هن آلي اوبوزيوني ولاتن عربي وتركيا آلي كارم بوان يعني او هيفياما جهرما كردستاني فان تيكليه خوي سياسي بامريكا باوروبا بروسيا حتى بولاتن هرميره يعني بتركيا بايران يعني هنكي فان بيونديه خو قارب آليكاري كمربكي جبر
بريارة ملتي سوري دست أمريكا وروسيا وتركيا وإيران ديه وأم دزانين يعني تيكليه هرما كردستاني وبتايبت يه بارتي بفان حرچار ولاتاره تيكلين قلكي خرطو بلندن يعني او يك تشتي سركي ام دخوازن د آلية سياسي دي او كار بيكرن و آلية يعني جبو ملتي كردستان سوري ام بهيفينه اف مثلا دري هنكي دن يعني كارجير بيكرن جنيه احتكار كرن جبر آنها آلية دن هنكي استغلال دكن في دري كارب هرما كردستاني سيستمكي بن اشرافكي ناف دولتي دجوي دورير ببينه افدري نتهني بارتي بكاربينه يعني ملتي كرد تبدأ في ديجين ين روجابای کردستان لکن بتایبتی جبو گوتو بیجن کردی کردی اف ناف بینکاری مایا یان ختمیه براستي حتى سالا 2014 يعني اتفاق دهوكي اتفاقكي ديروكي بو او ريكهفتن جريداي برزگار كرنا كوباني ري يعني هنجي امريكا وهزن تحالفا دولي لپرداكي دگريا جبر نكاري بون يكسر بيه پكير كار بكن خواستن دريا جناب سروكر انا كسي جيبين ويري كفتني وام دزانن يعني او غافكي قلكي جرنج بو كوباني تيد هات رزقار كرن وحطانا هاجي قوات تحالفا دولي الويدرين تجارة جناب سروك حتى بري چندروجا كيجي يعني سروك وزير هرمي جي كاك مسرور جي قوت ام حر وقتي آمادنه ام كاربن دناف آلين كردي دانستندنه بكن و از باورم تجاري جي دريه خود وچه مد ناگرن لي آنها هنكي امريكي لسر خطينه يعني اف 2 سال 3 سال امريكي و دانستندنه دكي گلك سوز هنه و ام دزانن جي سبا جيگري وزير دروي امريكا جولدن اتن جولدن رايتشتي هوليري و بتايبت جبو روشا سوري او يعني وهنك بيواندي وديتن او دروجين بيدي وهبن بيغمان يعني بحثا روشا كردي تيكرن ده چه شاندكي ناف دولتي گتي هرما كردستاني ام دزانن گديتن خود بسروك هرما كردستاني ري يعني بسروك برزاني ري باشا هيچ هيبيا كوا خود دن خواني كرن گروشا كردن سوري بله یک برایم هیچ هیویه که و مایا کو هم بکار بن لگل پیاده د چارچ وان کو تو به جان دا سرکفتنه که به دست بخینه یا ریگ بکوین به هفرام براستي هيفي قالكي ضعيفا جبر دمكي دريج يعني كارهات كرنج ام دكاربن ريكي ببينن چاوا دورا خو بپاريزن لمخابن يعني نتني ريكفتني ما ناچن سريج آلية وانده يعني هر به هر سياستا واني شاش دهيلي قدورا ما دبن ما ترسيه دبه يعني ده قوتن بعواطفها وبتشتا چاره سريج روشا كردستان سوري رناي ديتن ام جغرافيا ما تشتكي لسر ما فرض دكي قتيكليه ما بخلكي سوري رجي باش بن وبدولتي جيران ري وتايبت يعني تركيا وهرما كردستاني او دسينوري مدني هجر تيكليه باش بفان حردو آليار تنبن وبخلكي سوري تنبن لمخابن يعني في إدارة يعني تيكليه ما بتركيا رجي قالكي خراب كريه بسوريا رجي خراب كريه ووانجي تشتك چاره سر نكري يعني وانجي برجيما سوريا يام بآليكي در شرعيتك نستندنه و هیچ تشتك لقال إطلافي كده كو جبوكو إيديا و آوال سر خلقي حسا كده نايبرين او د حیوانها د مکارکی يعني باش لنيويورك ديتنا ما بآلين ناف دولتي ري وبتايبت بيو انري وبسروكي متحدة رجولت رايتش ري ما موضوع روشا آفا قلتي سرباجاري حسكي جعلوك انه اف نبي تشتكي سياسي ناكوكي دنا برا
ترکیه و اپوزیسیونا سوری جالی کی ده و نافبرا اداره پیا ده دلوی دوری ملتك بالصد حزارة آف لسر قد به ما كاركي قلكي قرد كر ائتلاف بيقومان أم يعني دفيرو شيد دانوستندنكي باش بواردكن لمخابن يعني أو تأثير ائتلافي قلكي لسر فصائلات تنيي وأف يكسر بهتر قريداين بدولتا تركيا في يعني جماع تخواستن بهتر أنفي روشي بتركيا قوتو بيش بكن بله جبهه نصر نها لعفرین مایه یان وکشیایه بگشتیم او وك راقهاندن يعني تي قوتن قفكشياي وجبرق يعني هيئة تحرير الشام ياقو بري نافي جبهة النصر ابو لسر ليستا تيروري امريكياد وقتكي درنگ نارينا خوا داقيانيا خوا در خستن مخابن يعني يكسر در نخستن اوروبي بيدنگ مان تركاجي هنكي بدرنگي نارينا خوا در قست آنها يعني دقوري راقهاندن نماي لقوري يعني هن تشتي ام دبهيزن تأثيرك وهي وهن يعني چقدار هنه قريداينه يعني تيكليه وان بهيئة تحرير الشام رهي وأف جيد الجرانية الجمع مش تركيا رجي قوتية مش ائتلاف رجي قوتية أميج أمريكا رجي بيجن يعني دفي يعني هنكي زلالبونك تشيبه د پیشروجه ده و روشاوی ده وری چلو به برای حاطنا جبهه النصر يعني امريكي واوروبي اتفاق بويا لقال تركيا انا ها تالي نابج ما اتفاق كريه بس اما ام يعني وهاد بينن نبي تركيا ونبي امريكا او درباس بون تشيبويه وقتا دما ترك امريكا دبيجه مانامه لسوريا جبو شر تروريه ووقتي هيئه تحرير الشام دليستا تروري ديه وهفقاسه لشكري وي لوي دفري بلاد بن وبهشكره لسريا درباز دبن وامريكا هنكي بدنگ دمينه ام گمان دكن هاي امريكا جي وق هاي تركيا جي هاي امريكا جي بله كرم باشه كاك ابراهيم بوچه تو دبيجي باتفاق لقال امريكا يعني هاي امريكا يعني هيش بلغه اكبر دسته بده هيا بدنگا امريكا د 4 روزه پیشی ده 4 روزه پیشی امريكا بدنگ بو ج دربازبونا هيئه تحرير الشام او بهتر وي گمانه چه دكي يعني اوجي لقال تركيا هايوان جوي درباز كرنه هي پاشي امريكا نارينك در قسط وك آليكي حياد بيج بيجا افترورن نارينا خوي بيشي امريكا قوت جرك او شر دوي دا وريد راوسته لي بشتي ديتن او نارين جي خدا ناغري نارينك دن در خستن قو افانا ترورن دوي در كهفن يعني او دولتك وك امريكا ونارينك ولو سستو زعيف لهمبر وينادا دهيلي او گمان چه ببه هاي امريكا جوي درباس كرنه هي لگوری زانیاری نوه نها چند چک دارین جبهه النصر لعفرین هنه برنگكي فرمي تننه يعني ناسكري بناوي جبهة النصر تننه اللي جلي خوغو هرتبن ناوي خوغو هرتبن لتفلي جروبن دن بوبن جروبن تفلوان بوبن ناویوان هاتبن گوهرتن لی بفرمی ام دزانن تی گوتن انو او درکتنه باشه که ابراهیم امشاد و که هیزه که جلات جالی کرداباتی ناس کرن هیچ پیوندیه که و حفدیتنه که و لگل وان حبویه که جبکو يعني بقاربن مثلا زيدا وسا سر كردارانه اینه من فهم نكر بيشي قوتنا بيشي سر كي هاد قوتن امشاد وكا فرمانده هيزك يا عفريني بله او وكا جلادكي جاليه كردان واتي ناس كرن هيچ حفديتنه كي و يانجي بيجن قوتو بيجي كي اللي قالوان حبو ياكو بوكو وسا زيدا زور دستي نكن
براستي او يعني هذا جلويدر العفريني هنا نو نري واني سياسي د ائتلاف دهنه جروبك يعني نو نري تشكدارا د ائتلاف دهنه وحر وقت يعني نو نري ما نو نري انجمنا كردي د ائتلاف د دوي تشتي بحث دكن او جي يعني هن جارا جمرد بيجن هون بخوان نلورن يعني هن تشت مبالغت كذي او دكذي بيجومان يعني اما بهوريا تيج انتهاكات مزن ظلمكي مزن بركي زور زيتون خلكي زيت خلكي تستندن لاوجي هنكي كيمانيا مي ام قلويده بجيناكن يعني اوفيسي ما نونري ما لويدري تناني اف هنكي ناكوكي كدناف ما وك انجمنه دي ام گرک د کنگره خو د روژه پیش ده ام کاربن وقتی ام شریک ائتلافینه و اف چکدار بشکن جه ائتلافه يعني يا گرک ام ند ناف دبن یا جی ام لوی داره بشوپینن ام هنگی بیجن اره اوانا دجی کردانه یا جی اف تشتی تکرن بله هون قلبي هيك نكو فاكشن يان بشنا عفريني يعني بخو يعني ما بس مو وكو انا كسيجي يعني اطلافي فاكشن يان بشنا عفريني نانا ما بحثا فاكشاندنا عفريني نكريه اما فاكشاندنا ائتلافي ما نكريه ام بيجن ام بشك جي ائتلافينه وحكومتها مؤقت الورهيه ام انجمنا كرديجي جرك هبونا مال عفريني هبه وام وان تشتا بخوا بشوبينن او تشتي قدبن يعني لجمجي بين توثيق كرن لجمجي جبر قلق جارا هن تشت دردك هبن او دبيجن نراستي يانجي هن جارنا براستيجي تشتن نراس دردك هبن او دبن او جمتي خواستن ام لويدك هبونا خوا جيبكن ام لوربن وراجهاندنا مهبه وراجهاندنا كسر بخلوه دري هبه هنجي امي بهتر كاربن كنترول بكن افتشتي تيكرن باشا او جروبان رددنا واكو هون وكا عليكي دستلات دار باش نعرفيني وقت دستلات دار ما بحثي نكريه حتى وك سياسي وك سياسي جي ما نخواستيه يعني اف بمفقري داي يعني ام وك انجمن هنك دبينن ام نچن ويدا فري وهنك جي ام دبينن جرك هبونا مال ويدا فري هبه ام دناف خلقي خدا بن واف ما نخواستي يعني ما خواج ائتلاف جي وشكدارا جي ما نخواستي هبونك مي چكداري يا دستلاتدار يا جي سياسي الويدري هبه ما افكار جوان نخواستي هون دخازن وكا آليكي سياسي و دستلاتدار بشنوه داره يان وكا آليكي راگاندن كار نا اما وك آليكي سياسي ام كاربن دوي داره ده هم سياسي هم إداري هبونك ملوي داره هبو و باش بي لي وك از دوباره دكم يعني اف بريار ده انجماني ده نهاتي استندن حطانها بلكي اف نارينا بارتيا منه از بينم انه جرك هبونا ملوي داره هبه لي وك انا كسي بتهوايي هين بريارك درباري في غاوي ده نستنديه باشا كيك برايم هناك رخرابن ما في مروفنا قصر بأنا كسنة وقال جراجي بحثا بنبكاريين لعفرين الدكن او بنبكاريانا هيج هنددنا بردسته ائتلافه و تركيا ام تشتي ام جي متأكد بن ام نبس ددن تركيا وائتلافه ام ددن آلينا في دولتي جي او جي باش دزانن افتشت هنه يعني بنبكرن لعفرينه لتل ابيض لسريكانيه برهنه وبر جاراجي ما يعني البردستي تركا والبردستي ائتلافي جي مدانيه واوانجي يعني هن جارا قوتي كاغ بروجيكي وهبه يعني جبو هبونا وجي وجبو وغرا خلقيجي پیشکشی ما بکن ام کاربن آلی هفدوکن لما هین حطانها تو پروژه بو وگره و درباس کرنه پیشکش نکریه تاوی امزانن تو ضمان تنه لی تاوی ولوجی وقتی ام تجربه نکن و ام پیرانه بن دمینه نو ما نخواستی ما نکریه
بله گلکس پاس با برز ابراهیم برو اندام پولیتبریا پارتیا یکیتیا کردستان سوری و روسا اندام پیوندی در و یعنی کسی که لحولی رگل مبوی سپاس که ابراهیم